Jeste ljudi, s vama je Bosnijan TV, jej! Pa prvi put svi zajedno napokon. Render nam se još jedan... Ajde, drive. Primo, ide. A facecam? Hajde, nema veze. Oj, danas igramo onako igraču kraj, jel tako, kraj driving. A nije, on snima. Molim, samo Kraj driving. I pogledajte klip ako hoćete. Ako hoćete i ona iznenađenje pogledajte. Ali ovo, šta sam ja ovdje da? možda dobro. Da, ovo ne znam niti tačka da se... Da vidim. Evo sad će nastaviti, neka Ali nastavi malo. Aj ti nastavi, tu znaš, vozite. I završi klip. Gdje ste ljudi, jebo ovo? Šta je? Roll over! Ne probali. Vidi klip ako 6 minuta. Juka prdi! Mojte smrdi. Idemo futi na ovaj tester kar! I propali mi točkovi. Imat ćemo glasni mikrofon. Telefon će. I evo. Ljudi, vidite kako ja vozim, to je profesionalno vožnja. Sad smo test kar. A vidi kako vozim s ovim. Sačkaj. Ajde da ti vozi. Vidi sad. A to oko čepko, nešto potkaš. Vidi sad. Smajli. Se mijenja. Radio. Lijevi klik. Nemoj, mijenjaj radio, dobit ćemo. Lijevi radio. Ljudi, izvinite zbog ovog. Šta je s ti, Odora? Joj, ovo će nam biti najgori klip na kanalu. Ljudi, Nema veze, aga izbog. pa ti nisi ufatio ovaj checkpoint. Kako sam to nije dao? Pa ja, zato jer nama nije dao. Nama je novi na kanalu odmah ne ide kanal. A što mi skačeš? Možda klikne. Uje sam pro, moj te otac. Otpadne mu točak. Idi majmune, to bre, idem. Bre, Ujdi. To sam ga rokno. Ideš. Daj mi free. Što me nervira ovo. možda da počne kućati. What the... da kovo čeka. Jo, pa ja bi se ubio. Možda nastavimo snimati Minecrafta, ali ne vjerujem. A možda se i desi. Znači, Get up, no. Well done. podržava te. Šta tu je? Ideš, kakvi auto. Vidi ovaj auto, najgori auto. Kakvi ovaj auto ima? A ne vozi. Od ovaj. Drive. Free. Ti Božić. Ideš, kako auto, ludo. Imam Lamborghini, nas vidio. Jesam, pa to dobiješ na početku. Ideš. Znači, Isma je gamer baš. I ulazimo u garažu, a prc. Znači, vraćamo se snimanje. Ja. Ništa, ovo ostaje, ovo najbolje. Koliko ćemo danas snimati? Ma hajde, vršba ovdje klip. Ne
Nemoj ba. Ajde, pa i onako ćemo snimati danas klipova, ljudi. Pa evo ovdje završiti klip. To malo čili, I eto ljudi, to je bilo to. U ovom klipu vidimo se u sljedećom. Ćao!